Yankopon shira upi. Amen. Ebi afena ote ya. Ote ya ni enanu peya. My God. Eya Sompa first service. That's yes, right. Sompa first service in a year radia ye. Sompa first service in a day radia se. Say who na watching for floor. Psalm 103 verse 1 to 3. Sabre the foul phone no na share Sompa link. Share Facebook like a page na share link. Crash Rade.
me kreshre urade na ma muade nyina nhye ne din na me muade nyina nhye ne din kronkron me kreshre urade na ma ure mfe ne yo pa nyina ma ure mfe oni yo pa nyina ono no ode wo mfom so nyina ache wo ono no ode wo mfom so nyina ache wo na osa wo nyale wa nyina oje wo nkwafri amena mu ode na doye ne moburu hu bo wa bo urade adoye no bi na aso wo so amen entidia na wo ma wo kra e ka kire urade so wa adwuma mu se wo tike mu afa na wo kwa adwuma se afa na wa sore se wo ton paso one Sompa fan service embom enchire urade na okra nka bibi chire urade o yeso ne ma urade rende bakuri anta basu na ya no kai
name of Jesus Christ. Nyankopon shida upi. Amen. I was Sompa first service. My God. Ebi afena oti enia. Jesus. I was Sompa first service. Efre ahomache no nunkosi no nsia. Ena yede da otumfo Nyankopon ase. Na ye pagya demu ni nyina shanensa. Eye na wotwe foforo. Yes. Mo Facebook no so nyina mechiachia mo. Amen. Mo YouTube ni nyina mechiachia mo. Yes. Mo Europe UK ho nyina ma ho se mo abaso dendede Nyankopon hira mo. Abiga champo mo gira so Nyankopon hira mo. Ba bibia wo hwe ye uche ye mfribia. Eye ahye link no ma afoforo nso so enyon Sompa first service. Ebra so say ye de Onyankopon ansem bra o ne ye gina so ede bompae. Na nanu pay de mede bra hwefo nyina ne se ne atiefo nyina ne se jai ni nyina mu mawrade Na urade beye. ya wo ha mu nyina mawrade Na urade beye. yesom Nyankopon yeti asefo Nyankopon. Yes, Lord. Nyame gusu a oje ne ma. My God. Nyame gusu a obo ne ma ho ban. Amen. Nyame gusu a de ni ho no oma ne bemu. Yes, Lord. Edi enti na ama wakoma etutu. My God. Mama wakoma ntutu. Jesus. Ma ehu bi enkan. Yes, Lord. Na yesom Nyame a oyeti asefo Nyankopon. Yes, Lord. Se Nyame ama wahu na otwe fofora. My God. Na Nyankopon obeya nyoma foforo. Amen. And then me say ja wo ha mu nyina mawrade Na urade beye. enti efie ho adwuma mu ho jemeso ho se Urade beye. enanu pay asama me de bra ne se onyame beko ama. Amen. Wow. Onyankopon Ebeko Amen. Amen. me say say Onyankopon beko amen. God will fight for you. Wow. Se nyame akwa medicafo na My God. ye breso nyame beko ama ye. Amen. Se Nyankopon koma David no mu a Yes. Ewrade beko ama ye. Amen. Se Nyankopon koma Esther no mu a Yes. Ewrade obeko ama ye. Amen. Yenshe Exodus chapter 14 verse 13 to 15.
Mose ngoma etoso mienu etidu na yimudu miensa kosi edunom eneme bietete for na tum ama obi bi o pese o ye odi wo ha obi tu awurade anim na odi atu awurade anim na wo twi na awurade nyankopon ebeye Amen. Yentie nyankopon asem na Mose ka kire oman no se munsulo munyina pintin na monhwe awurade nkwagye a ode be kire mo ne na mizimfo amu won neyi monhu on da biara da bio awurade be ko ama mo na mo de monye ko amen. Hallelujah. Amen. Na Moses ka kire oman ne se atamfo na muhu won nei. Oh Jesus. Mizimfo amuhu won nei. My God. Enade na wuhu ene obi hu yade ene obi hu ka My God. ene obi hu owuo obi hu sujadie obi hu oboniye My God. obi hu oseye That's right. obi hu atamfo obi hu daye bone. That's right. Na Mose ka kire man se modie munyako na ohaw na muhu no no. My God. Problem na muhu no no. Yes. Unyako na Awurade ebeko Amamo. Tresem se Nyankopon ko giye na jano from Misrim enkwasum. Yes, Lord. Na mra Nyankopon de won ko bosha asase no so. Oma won ani so hwe won achi no na atamfo don no sawo. Ena dia na sawo. My God. Ena yade bi sawo. Yade sound. Yade bi sawo bi ba. My God. Yade bi sawo bi kunu. Jesus. Yade bi sawo bi yire. Jesus. Obi tie ye wo hospital obi tie wo yare mpaso enne eka bi san My God. obi akowura adwuma bi mu amaka abeto no so Jesus. enne ye di panyidie bi am obi am atamfo eso ye tia no enne obi di obi nam enne di obi hu ne se ohun se ni mani nyina esai Mo say. di obi hu ne se ni mani nyina sam ho omunya adwuma nya Dabio. di obi hu nyina ne se ne mana ware sam na ayeden Ayeden. enne obi hwem obi tie me di ohun ne ye ne nkrata sem Grata sem. obi tie ye obi hwe wo obi man so My God. obi tie ye wo Europe Jesus. obi tie ye wo Asia Yes, Lord. obi tie ye wo Australia obi tie ye continent fufuro so ebetimi abasa Africa country bi so ena no pay dodo no so ne ye som wo Dubai. Yes, Lord. Sabre dia ade achi wo ho abesa no nkro na ekire amafo hwe ye etie ye wo ho sabre nyamamu ayeden amano My God. ebi krata sem obi credit away Jesus. obi awaresem Awaresem. ebe hwe obi tie yen na ware egu My God. ene die ena wo hwe yene janom omo hwe atamfo don My God. omo danu wani na Misrimfo no sawo My God. omo danu wani na Misrimfo no ben wo Mo ben won. ene die na eben wo die na o medical doctor aka kire wo Jesus. o ka cho se baby bi ekone de asa o kidney no My God. asa wakoma no Wakoma no. asa BP no BP no. asa hypertension no Hypertension no. die na o ka kire wo Jesus. ene amahu account Who account? Nyankopon se ka kire me manfo Moses ka kire me manfo Catch them mindful. ene nyame somafo no nyame difo no Jesus. nyame bishop no Nyame bishop no. me ni me team no Yes, Lord. ye ka kire wo se Jesus. ene de nyame be ko ama Amen. na wotwe nyame be ko ama Amen. bosumi nyame be ko ama Amen. na wodie ye kom Na Awurade na be ja ye. ni nyina mu ma Awurade Na Awurade be ye. si ye kom na ja ni nyina mu ma Awurade Na Awurade be ye. obedi nkonim Amen. obedi nkonim Amen. na wotwe ja mu ma Awurade Na Awurade be ye. die na wotwe wo ja mu ama Awurade My God. die na wotwe wo ja mu ama Awurade My God. na no Onyankopon se sa okun we die enya wo na obeko Enye wo na obeko. na menya Nyankopon na mefre soro mo soro abeko Abeko amount. ena Awurade soma na obofo bi Amen. ya mesoma ne ngosra bi Amen. akobi fie Abeko amount. akobi adwuma mu Abeko amount. akobi awadue mu Abeko amount. akobi memu Abeko amount. akobi sujadie mu Abeko amount. akobi boniye mu Abeko amount. onyame beko ama Amen. enti ja ni nyina mu Ema Awurade.
Neurade beye. Message ni nyina mu mawrade. Neurade beye. Usuku nsem no. Obeye beye. Wadisua no. Neurade beye. Ogipie na ati abafo. Neurade beye. Jesus na wo tworo no. Neurade beye. Neurade beye o. Yes. Amen. Neurade beye. Amen. Neurade afame so. Afamenumu asem so. Oh yes. Meni mitim na agye pempem nkwa. Yes Lord. Wona wo follow ye wo sida awa no. Wo hu adanse ne nsenkyene ahodo. Jesus. Nti se me ka che se gya ni nyina mu mawrade a menim dia meka. Yes Lord. Awrade be ye wate. Amen. Die be abrabo na du say. My God. When the ka che se enye ye. Utie nipa. Utie nipa. Ananse utie awrade. My God. Wo hwe ohaw no. Ananse wo hwe awrade. Jesus. And na hwe awrade wate. Sherade. And na ma wani so kire awrade wate. Amen. Na awrade be ye dey. Obeye. And na me penipa bia. Obe fresh Sompa first service so. Yes Lord. Se me ha oni me jani nyina mo awrade. Me so ma wade se me jani nyina mo awrade. Me nkrata se me jani nyina mo awrade. Jesus. Na se o yesa me no ne metim be bompa ye tiawa. Yes Lord. Sabre the MTR. Azuka Bema ne timi nyina me chiamu nyina Azuka Bema ene ni timi nyina na ya no mo Kevin me chiamu nyina enanu pe mo boy juma. Yes Lord. And then no messa ye de bedi juma e wo first services so obe frɛ no and na mo hwɛ TV no and a good TV nanim na mo tie radio no and na wo twe ade bi aye den me pese wo frɛ na wo se me gyae mo mawrade wo de wo frɛ wo se me haw ne me gyae mawrade e bia me frefri ha me haw ne me gyae mawrade enko hwehwe na me mmɔ mpae ma ne padodo me ne mitim eye 0557 000 967 till line number ni eye 0557 000 967 number mienu a de tosu mienu 0557 309080 nipa bi aba odafo be na aba. Hello. Praise God, money. Hello. Hallelujah. Dia na oje mo mawrade. Me pacho me ja ebusuamu ya re bi aka me e de mawrade. O frefri ma. Me frefri goso. Goso dey the same. Me de akrefusua. Ekuya me bompa ese busuamu ya de biara. Okono ye awrade kon. Jesus. Awrade saw ya de anope. Amen. Oh yes so demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Diana odini baby okase free na Diana oje mu mawrade. Pame pacha muchila chichile nia ma ene de mbadi buku school kra di mame. Me no bompa e awrade a obokwan tu baby bia kwan ni. My God. Wo usika sema waje mu awrade. Awrade twisika ma. Amen. Awrade twiaboafo ma. Amen. Oh yes to demo na mabompa ya ma. Amen. Amen. Also Diana odafo be ni o. Praise God. Praise God. Ojira so ma me fa from menton ka ofia. Praise God. Hello. Hallelujah. Odini baby okase free na Diana oja ma. Ibacho medinti na nefia. Mijama wale semerade. Na nefia erade oma awade send erade kan Genesis chapter 2 verse 18 no. Jesus. The one person na nekuya erade nkasama. Amen. Nkasama wa wade send. Amen. Jai wa wade ne she erade nsa. Amen. Amen. Praise God. Yeah, erade oma awade send erade kan Genesis verse 18 no. Jesus. Mentie a radio no mesra sa ofrape na walo wa TV anasa radio no na metime afa ofia fefefe. Praise God. Hallelujah, Papa. Katinka papa odeni baby o kase free na dia no jama radio. Papa, me kase free of in crew. Me din de kokufoli. Papa, ade me nye free radio ni se. Be se radio ma me bo aprabo tenene. Adwuma sem, misika sem. Kwakufori Jesus. Nyame onso titifo no mu no. My God. Onso mo. Amen. Na ontimi ne urade nante. Amen. Na ombo tre ne ya brabo ma urade. Amen. Nyame obo apo no ombo aw. Amen. Afi wadwuma sem
Wasikasem. Jesus. Ye wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Ojira so odini baby okasa free na dia na ojama rade. Hello. Ojira so kasa. Praise God. Menton come amen fa from. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa. Hallelujah. Praise God. Oh. Dia na ojama rade mamu ntie mo. Ebacho your friend Mami J. Mami J. Because me pesika handa in the game of rade. Erade mami J so pesika ahaidan no jemu ma erade. Erade biesika proma no. Amen. Manipa nom ni sika. Na onfa ahaidan wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Mentionka Elvia in line 1 no higher. Mon check line 1 no my. Praise God. Praise God. Ojira so. Hallelujah. Odini baby okasa fro na. Hallelujah. Amen o. Hallelujah. Amen. Metonka na dia na ojama urade anopay. Pacho de mi dai ma rade ne se. Dema biba makwem. Kasa. Bema be ba wakwan mo me jai bema na ba wakwan mo nsem no nyina ma urade se urade nyema amen for so praise God. Hallelujah. Odini baby okasa Pacho ya friend Mami Kate. Ipatasisu. sunyane na Me ba yaku. Me ba yaku. Me ba yaku ya ta apo mo papa ya ni me no bompa oba ne ye fru me jamo ma urade Amen. se urade mfa ne nsan kano Amen. se ya wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hello dia na o jamo ma urade o dia na o jamo ma urade line 1 na high MCR mon check line 1 my. Praise God. Hello. Good morning. Good morning, my Joe. So there now, Jamo my radio. Pacho, the backwentu, and I'm looking some fee. Me no bompa erade wa France and the backwentu. Genesis chapter 12. One be a pro. And now, what is the mukro so me delina erade man wo Yesu demo. Amen. Amen. Also, so obetimi abaso. Praise God. Praise God. Praise God. Ojina so. Odini baby okasa firo na dia na ojama rade. Mentie ho mesramo ofra pa na watwe ho afre o machine no ho ana lower o volume no. Praise God. Papa, bacha fe mo wisu am kasa fe Sofia. Awusu ade na ojama ma rade anopai. Papa me pacho diabetes ha me amani didikura na mesuro. Doctor se me nkoye test. Pese na me njemu ma rade so no bompa erade owusu ajane yade enu nyina ma rade diabetes every ni mojem. Amen. Sugar every ni mojem. Amen. 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 Also obetimi aba so praise God. Hallelujah. Odini baby a okasa free na dia na ojama rade. Kejana, ma rade so de ka amuna guni ba so be. Erade wa France odeka ojane kani nyina mu ma rade eka emene no Kristo se kana ye de no otua wasenua no so erade ntua kana ma wo Yesu de. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini me how we Efrem me fear me can suffer tafo. Me how we me kuyale and what the no ko doctor e di mo just ni so. And how no me dai me ready.
Erade wa frastafo ni kunu bebe bi owo bia Erade ayare san tono so. Amen. Oja ni kunu yade ni nyina momo wo Erade sane yade. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Onso so dia na oja ma Erade o. Praise God. Praise God. Onso so obet praise God. Father, good morning. Good morning, Kanchi. Kan udini baby okasa free na dia na oja ma radio. Make us free amuna ga ya from doctor. Doctor dia na oja ma radio. Ba cho me hu chire me sika sam. Me juma sam. Me no bomb fire. Aka me no bomb fire. Dia ba di kura din ma me. Me no bomb fire. Nyame awie mo nya ne sachira na anguna gan doctor me bomb fire se nyame mie kwan ma ho. Nyame o yesika sam won sanchine ne nyankopon mie sika promo adopai oni wabushia na wodwi. Amen. Also obetini afra ajamu amerade. Praise God. Praise God. Odini baby okasa fro mama. Odini baby okasa fro. Me ba cheme ka free Kwapong. Efe mama me ba ta juma mu kwan. Me friend by boss Erandi me kwan fama. Me no bompire ama baby bi o juma oba no wo bia Bible say nsanya juma man nsani nidi. Say no kana Thessalonica fonguma yankopon mie ejuma kwan ma oba no. Yesu. Amen. Amen. Also, obetimi abaso dia na ojama radio. Praise God. Amen. Odeni baby okasa free na dia na ojama radio. Amen. Mente wonka. Dia na ojama radio. Ojira so dia na ojama radio. Hello. Me se wo jira so kasa de na odeni baby o kasa fro na de na o jama urade. Me ba cha fe na ti am kasa figure. Kuya de na o jama urade o. Me ba cha me baba so jin so pa da. Me your friend is saying. Hello. Yeah, me so bad your friend is saying. Me pe ba ne fe ne Paulina. Me no bompa Paulina e Johnso bi e koso ye de ye jama urade nyi Johnso free no so urade man Johnso ni ntwa wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free na dia na o jama urade. Ni ko phobia. Na dia na o jama radio. If I tell me papa ba, one person be fire maybe etu kwai. Enti me pa so na me je mama Ewrade me bompa ese nyame obi akwancho pro Genesis chapter 12 for man Abraham etu kwan no. Ewrade ma kwan ni mie ma wo ono ma. Yesu dem. Amen. MCL normal back no mon checking count na man for fresh papa and the line so I say. Praise God. Hallelujah. Dini baby okasa free na dia na ojama. Patricia, Patricia of Fidonko. Ijami kuna juma jana siku temeni. Patricia of Fidonko. Okura juma enye ye. Me de wokura juma no dosuko Yesu mojem. Amen. Onso so obetimi abaso na onso wajai o ha onu ma rade. Praise God. Praise God. Ujira so. Hello. Praise God. Can't you count in the baby or casa free na dia na oja me rade. I'm trying to train my casa free fan. Let me jam my rade. Everyone know about or something na. And I say me casa. Erade nkuransa wakwa. Yes. Ojai na pomodin ba wa rade wenim na juma semne ni sika semne ya de chance erade yemano. Amen. Amen. Also betime aba so praise God. Praise God. Praise God. Ujira so. Ma me fa foforo. Praise God. Hallelujah. Obapa dia na oja fra ma rado frefin na dia na oja ma rade. But so ya test you for ya test you by God. Odin the saying.
Erade wafra yefo yade fibroid ojaima erade ma oyare san tono so wo Yesu demo. Amen. Also betimi aba so praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na ojamo ma erade. But you know me ya O ma me the same. Sister Maggie baby and sister Mami Maggie will be Psalm 107 or so Sumana Sam Kosaya de Erade ayare san tono so wo Yesu demo. Amen. Amen. Also so praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na ojamo erade. Katon kasafre buakwa di kesi ni jana yare me rade. Buakwa di kesi erade oni yare safo ayare san towa funa so. Amen. Erade sawa funa yade. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Also so praise God. Yes, mo fra na wa lowa o TV set and as radio no na yetimi afa nipa na gira so no dozo enti unya kwa ngure mu permission no wa dun radio no TV no. Praise God. Hallelujah. Udeni baby o kasa firo na dia na oja. Yes, I'm a part you kase fita kwa mi jama wo na appetite so ha me. Ise rade be ye free so. Part takwa radio ya yare safo. Onye yade ya hepatitis influ so wa wo so nyame nyama wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Udini baby okase firo na dia na oja me rade anpay. Pastor Nkoko dia na Mijai adisinyali awopo emerade. me bompaye konkoko abusua yare etetemo. Erade ayare san to abusua no so wo Yesu demo. Amen. Amen. Also obetimi aba so praise God. Hallelujah. Udini baby okase firo na dia na oja no me rade anpay. Your friend Regina, because I feel to myself. Regina dia na oja no me rade. Regina ma abon so emerade. Regina Omba me de omodosu ko wo Yesu moja. Yes. Nyame a obokwai ohyira no onhyira Omba na omie bi kwan ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Good morning. Obama oneso kakra odini baby okase fre na dia na oja ma radio. Ito ye friend na nepia. Na pia kase fre na dia na oja ma radio. Me kase fre ma bonti. Miss Jam, Mrs. Naba control immigration any first prisons. Idia mo ma awade. Aka so ma wa we send idia mo ma awade. Awade wafra waresem ene ne ba ne sister ba.
God. Ojaso, Odele baby okase. Hello. Hello. Odele baby okase free. Ipacho, odi majo, because free. Ekuna. Ipacho, me yale, Radio Yaya for Psalm 107 verse 20. Anope ye jaiwa warrior wo yade no share radensa. Erade koma erade sound yade wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okase free. Efija se dia na ojamu ma radio. Madam to buy a power serious. I'm a fellow soon calling you. If you person bomb by your friend is saying, my fellow black collins. Baby be a collins will be a radio yard set 2 million ton so. Yeah, paya yard sanyo Gemma Collins will use to demo. Amen. Praise God. Praise God.